Ndakika 21 z'ihangwe omumbiri gw'omugenzi Nightingale Florence Mwesigye gwatahibwa mu kanisa ya St James Cathedral hari kushabirwa kandi akushabira omugenzi haba hariho abanyadini kuruga omu madini goona ba bishop abahumwire abarimu Emeritus Bishop Elisha Kyamugambi, Emeritus Bishop Rukirande owa Kabare, Bishop Johnson Tungino Mujuni hamwe n'abembezi ba gavumenti. Bishop Fred Sheldon Mwesigwa ori umureberezi wa Ankole Diocese kandi wabariyo ibembiro kushabira mu birgo mugenzi yasha abantu bona ogumana bamanyamagara gabo bari kucebeza batakashira ubuzubu nkobu mwene nyo kwejo akazaho ukwirabura kwa mana nangwa nyongera munonga kuteka teke nyuma obwire umupereze ko muhereza kimombi yetu heruka mahanga yanyorekere hanga ino kwa kunyorekera ibintu byanje ukageza ukuruto mukora kimwe cyabanze kunyoreka n'ecamagara gabahereza n'abakazi babo n'ijanisho bese kigambo cy'amagara tinkakora gasemena tesere bashaka kucebera amagara gabahereza n'abakazi babo aburira na Dr. Kebya Shoma ekinendwara ekutwegesa urumutwena ashemeye kuba narebera amagara je watunga umwanya buri mwezi mukaga ucanci basika uzi wa Dr. wechebeze umanyamagara gavugaje kandi twihanangiriza abanya-Uganda tukumenti tukore exercise aho kwendwara nkezi twase kuzitamba aho kwendwara y'umutima omwene ushanga ibyo murandira gwa family obundi iba kweta shukari na diabetes obundi iba kugira ko kangarana umutima guhumura konka wano kuri exercise nari wano kibeze munonga arendwara zo kwasa kucira ukareka kufamu kintu teka wirobokezo musaruni oriyo noyekoraho noyeboneza noyekunda obuweta kora murimo abirata kora murimo umurimo gwe ubire kuyo kutebeka nseka kuburengiri aina bakazi jo kanonjozeri nabinagambira birari mu kiyanja bene aba Christian women bariyo bakore murimo bagera ki abinakunda bona mazadini kandi na Christian women nacho nisima hanga kureba ngo nakunda impura abakaza bambabashi babatakunda Christian women abamba kujiwansa no kujiwansa iwo kahiko no kushija wawe abashija baraka bachokuremo oriya yarebewe abo bakamwaka kudefine abana b'omugenzi bamugamba nko mukazi obirariye manzi kandi arukunda abantu hatari mu kushorora kandi ari umurokore mwene twamusiba abo mami she's a strong lady, very jovial, very exciting. Oh God. But when you look kwinshi abo kuba mami niwe umuntu we kamena ayabire na Amerika gwe uruhangaho atuburire kigambo mami buri izoba zabashayishatu akagura akagoma keye akana akatera uburyo mu kitanda uburyo mu kinambiro oyine kurgayo ukakora ki ukaza kushaba. That is true evidence to us that indeed our mom is in what? Is in heaven. The very Reverend Canon Bob Mwesigye obu yabanagamba ha mukazuwe yashobora ngo mukazuwe abirariye manzi kandi afeira ari mu mutano mukaza kunda bone yewo kuteka tego to gutuwe wona mwitanuka kandi omukaso n'omukazi w'amaso akajumwa takugamba kisho takubasi nagambira ati iki nicyo takugamba kisho. Nightingale Florence Mwesigye akazarwa ibiro bina ukwezi kwa kana umwaka gwa 1976 kandi yafe biro mwendo kwa 8 2024 aha myaka 29 y'obukuru kandi yazigabana bana kandi nagamba kuba yitwe ndwara y'umutima omumbiri gw'omugenzi gwatwarwa mu makagabo muri Nyabuhikibanda aho bari kuza kumuzika izo baryanye ncyakare 5 z'akasheshe. Ndi Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga umuri Mbarara.